Думам, že to jedna značna ročnica jednej instytucji, profesijnej instytucji kultúry pri ruskej zajednici. I думам, že značné povesť, že závod všetky ті роки mal, може бути, vecej direktoroch jak od druhých заводи za kultúru, druhých 4, ktorí tiež tak istnujú pri druhých menšinoch. Ale думам, že všetky namáhali dať najlepšie od sebe i na dajaký svoj spôsob začúvať ruskú kultúru, unapredziť ju i osúčasniť na dajaký spôsob, môže byť. Každý z nás dal svoj dajaký pečat svojom mandátu i думам, že najvažnejšie, že sme robili u interesu ruskej zajednici. Ще 2008 року, keď снований завод, поволана som jak i jedno vekše číslo ľudí, ktorí z kultúrno-javného života i tak dalje u Rusnacoch, že by sme obdumali jak perši robotu toho zavodu, a tako i toho roku som vybrana i za člena upravnog odboru zavodu. Jeden čas som boli predsjedatelj upravnog odboru zavodu, 2 roky. Potem som dala zadziękowanie, ale nigde som viazu za zavodom nie pretarhla, pretože som dumanja od samého počátku, že Zavod za kulturu u Vojvođanskih Rusnacoch je jedna ništa eminentna institucija kulturi, ktorá treba, že bi snovala i koja za jednu dobru koncepciju robotima iščekeljo smisla i značenja za kulturu Rusnacoh. Moja robota konkretno, što od samого počátku, okrem toho, že sam bila u pravnim odbore, jak perše odnošela na moj fah, a to znači na identifikaciju kulturnog skarbu pri Rusnacoh. Už 2008-2009 roku počali sme obdumovati, že jak bi sme formovali grupi, kotri bi organizovano, sistemski robili na identifikovanju skarbu, i ne se to jedna bila dobra, ambiciozna profesijna zadumka, gdje do roboti u tim smisle bili uključeni ljudje z odvitujucih eminentnih institucijah, ta mezi inšim i Muzej Vojvodine. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture je na osnovu protokola o saradnji sa Nacionalnim savetom Rusina u Vojvodini već više od 10 godina bavi se intenzivno nasleđem rusinske zajednice, ne samo na teritoriji koju mi pokrivamo, znači na području Bačke, nego na području celog prostora gdje Rusini žive danas. Tako da kad je osnovan zavod, ta saradnja je nastavljena, a intenzivirana je 2015. godine kad se Zavod za kulturu Vojvođanskih Rusina uključio u projekat Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture na skeniranju staklenih ploča koje su ostale kao zaostavština fotografa iz porodice Budinski. Ovom se zavod od počátku na iste počal robiti. To ti roboti, co pred njim nikto nie robil, alebo tak nie robil. Toto, co mne bolo interesantné, učestvoval som u WC i recenziji som pisao za tih robotoch. Povedzme, jedna, to co i teraz ide, to drukovanje master robotoch naših studentov. To bardzo važno, prosto to nema kto drukovac. Ali bolo i veľi druhých akcií. Toto, co prosto jakaž pražnina bola, to ilustratívny materiál. Jeho nebolo dosť. U jednim čase može z ruske slovo dakus publikovalo stari fotografiji i tak dalje. To se izberalo i jak se zberalo, tak to i patra i nije stali to ti fotografiji, abo čas nije stala, prosto ih njet. Ja počal sotrudzować z zawodem Dzeszka
tako i v prvších rokoch jeho snovania. Pamätám, že tedy direktor bol Miroslav Keveždy. I u ramíkoch projektoch, jaké boli zadúmané, ja neznal tedy, že šerachuje i na mne, ale me povolali, že by sme sotrudzovali na projektu prizberovania všetkej novo stvorenej muzičnej tvorčosti u ramíkoch festivala Červená rúža. I tedy ja bol povolaný, ja rozrobil koncepciu, jak by mali vypatrať to tí 3 tómy, ktoré ja zadúmal, jak 3 tómy. Pretože som videl, že toto, co novo stvorené u ramíkov Červenej rúži, to zapravo dzecínska národná písňa, to zabavná muzika i to muzika novo stvorená u ramíkoch národného duchu, lebo národného melosa. Tá vecka na taký spôsob my še dohvareli i pozberať toto, co novo stvorené. I, jak známe, vyšli 3 kapitálne tvory, za ktorých ja môžem povedať, že dožili najpozitívnejšie oceny nielen u našej žemi, ale i zvonka nej. Ja za toto mám dokazy. Думам, že veľmi značні projekti porobeni zo zbar malo sredstvami. Bo zname, že še do kultúry najmenej uklada i že tu je najmenej peniežu. I milo mi, že da jedni z tých projektov može biti zrealizovaný s pomocu velikih entuzijastov. Ta saradnja je išla u nekoliko smjera, odnosno do sad je dala nekoliko rezultata. Znači, proteklih 4 godine od 2015. do danas skenirali smo negdje oko 1000 skoro staklenih ploča. U početku bavili smo se pre svega istraživanjima. Koleginica Ljubica Otić i ja, moj kolega fotograf Nedeljko Marković i Dejan Radovanović, koji je naš istoričar umetnosti. A potom smo 2016. godine imali 2 zanimljive akcije. Znači, prvo smo u Svidniku na festivalu rusinske kulture, ako se dobro sećam da se tako festival zvao. Znači, predstavili izložbu nacionalni kostim Rusina u ciklusu životnih običaja, gde smo hteli da nekih 30 panoa prikažemo običaje vezane, kod Rusina vezane od rođenja deteta pa do smrti. Interesantno je recimo da se na prvom panou nalazi fotografija gde je fotograf Budinski zabeležio rođenje svog sina prvenca, svoju suprugu i babicu koja je donela na svet novorođenče, tako da su ovakve fotografije veoma retke i nama su bile dragocene. Izložba se završava fotografijom snimka porodilje, tako da je to bila neka simbolika, zato smo se i bavili ciklusom životnih običaja. Nakon toga ja sam organizovala sa kolegama iz Etnografskog muzeja u Beogradu u okviru manifestacije u susret lokalnim zajednicama Dane rusinske kulture. Evo, plakat se nalazi ovdje, na njemu se nalazi prelepa Ana Budinski koju je njen otac više puta fotografisao. Znači, tamo smo također predstavili izložbu, ovog puta obrade prelaza u fokusu objektiva Budinskih, sa željom da predstavimo rusinsku kulturu Beogradu, našoj prestonici, znači i svim onim ljudima koji zapravo nemaju baš često priliku da se upoznaju sa Rusinima, zapravo Rusinima jako malo znaju. Мусим повеже тіж так сум горда і на тоту подію, односно події того року, pretože нам ще evo pospішело, že by sme drugi pošore od etničnih zajednicoh še predstavili u Beogradze i to u jednoj takій eminentnej instituciji, jak su to Etnografski muzej. Mali sme 2 týždні, odnosno za to tí 2 týždні to вже було десь 5 або 6 збування, už teraz še nezdogádam, ale rýžnych podpolno, kde sme še namahali predstaviť Rusnácoch i rusku kultúru na
способ, котрий би, як да був розумливий цілій популяції, ріжної популяції, і образовної, при тому, значить, розличні структури, і старосної, і образовної, a pri tim, že bi bol nejste muzeologijno i profesijno pririhtani i to nam še pospišelo nejste. Dostali sme bar pozitívne kritiky i komentári i až taky, že ľudia komentarovali, že ani znali, že taká jedna etničná zajednica isnuje na teritoriji Srbiji, co me ani nie spodzívane za mne. Pretože došli zaveráme, думам, самі до своїх раміків. Takže не допущуємо другим, щоб нас spoznali. I to naš veliki problem, až bude veći problem, keďže še dacu u tim smisle nie premeni. Jedan od naščiviteljov, ja še dzela kolo njoho i varo, že jaka to etnična zajednica, taka možem pohasnovati srpske slovo, že takvu gospodstvenost nisam skoro video. Čovjek koji jednostavno i ništa o tom narodu nisam znao. I hvala vam što ste to nama omogućili. Bilo je pravo zadovoljstvo u stvari u svemu tome učestvovati. Sad na sve ovo smo nastavili i dalje, zato što je želja pre svega mene kao rukovodioca ovog projekta da napravim na osnovu ovih fotografija do koje sam do sada istražila, a radimo to, boga mi, sistematski, znači da napravimo mali dokumentacioni centar i želja mi je da napravimo jednu mogućnost prezentacije svog tog skeniranog materijala u Ruskom Krsturu, odakle su bili Budinski, zato što trenutno radimo na konzervaciji i restauraciji stare rusinske kuće koje je iz 18. veka, pa bi nam se verovatno ovo lepo uklopilo sa nekom plazmom ili sa već neke od ovih savremenih sredstava da predstavimo Rusine kroz njihove fotografije i bar za početak kroz ovaj materijal koji skeniramo. Trenutno je u pripremi i publikacija koja bi se zapravo zasnivala na prezentaciji rusinske prošlosti kroz fokus Budinskih, zato što smatramo da ovaj materijal daje mogućnost da se tumači na različite načine, pa ćemo onda, pored privatnog života kojim sam se bavila na ovim prethodnim izložbama, ovog puta baviti i javnim događajima, graditeljskim nasleđem i svim onim što mislim da može da doprinese boljem razumevanju predstavljanju rusinske nacionalne zajednice. To ti negativi še čuvajú už dosť dlho. Jeho dzivka Irina dala na čuvanje Grekokatolíckoj parohiji i zavod u jednej chvíľky, náš zavod, znači Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnácoch, zdobul teljomoci i usilovnosti dal, že by sme počali jeden veľký projekt na ISCE. To u stvari 3 institucije v jedno, već ho robili rokami, znači od 2015. roku. Materijal trebalo skenirac, trebalo ho vyčistiti, trebalo identifikovati osobi, pođiji, objekti, odnosno budinki, kotri zaznačeni na tih sklinjanih pločah. Pretože, nažal, ne postoji nijaka dokumentacija, apsolutno nijaka dokumentacija o tim, že co to u stvari predstavlja jedna ta sklinjana ploča, odnosno to znimok na tej sklinjanoj ploči. Ja dlužem všetko znať. Tam me povolali, pravda, i dosť pamätam, nemôžem povedať, že nie, ale keď tu pozberani fotografii, naj tak poviem, bo to len boli znímky, hej, našoho keresovského slikera Jevgena i Brugoša i jeho oca, a ja Jevgena i jeho oca dobre poznal, ta teraz som dlužen i rozpoznať i osobi na slikoch, kotri oni začuvali. I rozumieš, ne poznam všetkých, ale keď god poznam ja to teraz tu na rozpolahanju, pomohnu im, že by še toto začuvalo. Bo ja Jevgena bar spočitoval
pretože on nebol len fotograf, ktorý pravil usluhy, ale zaznačoval i toto, co še važnejšie u Valade zbúvalo. Keď takomu chyža zhorela, keď prišla okupácia, keď nejaký pamiatník otveraný, lebo keď še nejaká druhá podія, zabava, keď nejaká bola i tak ďalej. On to slikoval na svoj rachunok. Znači, trebalo, on robil usluhu, ale to ti takí stvari, jaký som spomnul, to išlo na jeho rachunok. Dneška še to nachodzi u jeho archívi, on to dosť pedantno vozil i posle šmerci jednoho i drugoho, to ochabene parochiji našej, ale ochabene bez rozpoznavanja toho, co še na tých slikoch nachodzi. Teraz, keď ja hodzim, ja teľo pomôžem. Перший раз som videl keľo vážny ilustratívny materiál, keď som počal písať dodatky zo histórii za školároch. Tu jednostavno nemôžem text. Ja naučil písať len text, na všetky tie roboty, to text nie. Tu trebalo dať ilustratívny materiál a toho nebolo. To trebalo na všetky boky zbierať. Ilustratívneho materiálu nemáme dosť. My máme i, povedzme, maľároch, ktorí robili, povedzme, tak, jak Buša, Mikola, ktorý, môžem povedať, celý náš každodňový život v Rusnácoch omaľoval. I prišlo do toho, keď ja bol u familii, oni neznajú, co s tými slikami. Syn mu už starý, dzivka má malý kvartel, za toto. Znači, prosto, ja teraz práve думал, pobeše dovede vidieť znova so závodom. Či by závod na nejaký spôsob nemohol prenajsť tých ľudí, keď ich môžu verbaše i vidieť co. Druhé to tí fotografii, ktoré všetci dali. Znači, to bohatý materiál, ktorý prosto provádzi našu zajednicu pre celý život i toto, co treba dať i školárom, bar zvázne, znači u školoch, i ľudia še chcú bar vidieť, prepoznať na fotografiji. Evo teraz jeszcze ще to aktualne, robimy na tym i dalej. Po teraz ja думам, že da 600, lebo už i 700 to ti sklenjani ploči skenirani, jezišće dosť, jezišće može bud steljo. Či prebereme to ti kotri naiste treba, že by sme zašiceli na taki sposob, či šitski še budu, to думам jeszcze uvidíme jedno naš tim. Jak odluči i všelijek, že keľo budze mať z moci sam Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacov, že by predlužil toto robotu. Ale u medzičase ešte dva kapitalni projekti zakončeni. To bolo moje sotrudnictvo na pririhtovanju rusko-srpskого slovníka, ktorý ušorjoval doktor Julian Ramač. Druhý slovník, to slovník národnej besedy, v ktorom bol redaktor i autor tiež doktor Julian Ramač. I chcem povedať, že to perší slovník menej angažoval, ale trebalo i tam še dosť usilovať, že by, povedzme, toto, co vyšlo, bolo naspravdi, keď god mi mali moci, bolo savršené. A co še dotýka toho druhého slovníka, naiste môžem še nem oprezť na toto, co i doktor Julian Ramač spomnul, že kolo 50%, lebo i da co vecej, mojich sugestijoh prilápil i oni še nahodza teraz u finálnym produktu toho slovníka. Od tih naših velikih planov pospješalo nam še identifikovac muzeologijno obrobi, znači po všetkých muzeologijnih principoch muzejnu zbirku odloha u Đurđeve, ktorá še čuva pri Grekokatolickej parohiji, ktorá už dosť poznata našej javnosti i toto preco ja okreme dosť i horda na toto robotu, a to toto, že neviem, že sme ju
muzeologine obrobeli, sme seli, kelju sme mohli u datih obstavinoh, jaki jest i u cerkvi, i kolo cerkvi, jak sme še znahodzeli, že poperši raz vidati katalog. Toto, co bym vyznačila i vidvojela evo, u mojej roboti u Zavodu za to 30 roki, to medzi inšim i jedna vystava, która robiena tu, realizowana u Zavodze, a to było, że kto ohlašuje, to napreduje, gdje som vjedno s kolegom Sabadošom Sašom vidvojela to ti najinteresantnejši reklami, ohlaški u našej štampi, odnosno u našej periodiki, u naših novinoh. U projektu Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacov potrebne pošveciť okremnu povahu i pisanim dokumentom. Všelijak treba mať na rozume, že bez pisanih dokumentov dosť češko rozumiť i rižni artefakti i drugi predmeti, ktorí značni za čuvanje pamiatky na našu prešlost. Treba zaznačiť nasampred, že co še pisanovo slova dotika, najznačnejše okončiť, že bi še toti dokumenti začuvali, treba okončiť nasampred digitalizaciju, že bi še toti dokumenti menje ih osnovali u originalu, a potim i robiť na publikaciji tih dokumentov, nasampred rižni zborník i židloh za istoriju Rusnacov. Co še dotika same monografiji, ktorú Zavod vydava, toti istorijni žridla može biti i ključni, pretože z njih vychodzi faktično i cala pripovedka, odnosno cali narativ za tekst vydanja. To so dobre porobene, a to, že sme na nejaký spôsob unapriameli ľudzoch, veľkých entuziastoch po našich mestoch, gdje bym vidvojila jak perše kocur i istorijnu etnologinu, ja bih varela zbirku ih odnjate od Zabuca, kotre oni neiste z okremnu ljubovu i možemo už teraz povedz, že tak i okrevnim čustvom čuvaju i zazberuju. Tu fahu išće vše njet, mušim pripoznat, ali zato bar značne, že še to ti ljudi trudza zatrimat, začuvat tog materijal. Tiž taka situacija i u Đurđove za rusku odlohu, tam nam še i u Keresture, znači čas materijalu kotri še čuva hej u zamku na vystavi. Dosta toho materijalu nje stalo, nažalj. Ali sem pove, že to je jedna kompleksna robota, ktorá sistemski treba, že bi še odvivala išće dos velje roki. Toto, co 15. roku Zavod vidal jedno kapitalne džilo, koje je ohabelan jakože za konjec, po svojim značenju bi ho trebalo može biti skoro spomnuc, to oblječivo, ruske narodne oblječivo, koje robila moja koleginja magistar Katarina Radisavljević, a ja bila redaktor i na neki sposob inicijator zboku fahu, mušim povez, bo Zavod išče jak iniciral Domži nacionalni sovjet mal tu dost uplivu, že bi taka jedna publikacija višla, ali ju do konca vyvedol Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, a ja vjedno s Katarinu evo pospješalo nam še vidjeti tu knjižku, pretože sme všetky vjedno prišli do zaključenja, že še bar spohrišno i tolmači ruske oblječivo i hasnuje nješka na naših manifestacijoh
i namira nam bula, že by sme napravili dejaku kodifikaciju, napríklad dejaku fajtu kodifikaciji toho obličiva. To na koncu konca i misija i cilj isnovanja zavodu. Znači, očuvanje, vyhľadovanie, prezentacija, osučasňovanie ruskej kultúry u všetkých oblastoch, ktorá sama slovo kultúra oblapja. My všelijak zberáme i sotrudzujeme so fachowcami veľima, bo to še všetko na adekvatný spôsob muši pozberať i obrobiť, i vyhľadovať, i začúvať, ale nam bardzo važne pristupiti k drugim členom našej zajednici, otvoriť dveri za vodu, že by znali, že tu môžu daco i naučiť, i zdohadnúť, že môže buď, že tu prostor i za umetníkoch, i za fachovcoch, ale i za našo deti, i za našich strednjoškolcoch. Takže otveráme dveri.